كريمة حبسي لي سفنج وسيليكتو دخلي كرشك et serre les fesses. Oui, Zéliou. 5000. 5000. pour Poutine, ok? Premier combat, Poutine versus Shakira. Poutine vainqueur. بغيتي كلشي. رجعي لي دراهمي. C'est un jeu, t'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Huria. حورية تهدري قولي حاجة. Il est muette. Pourquoi vous avez relâché Ali? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. أقسم بالله أنا نعاود ندخلوا الحبس. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. T'as le khair? قد تعلمي لهم quelques mouvements. رجعي لي دراهمي. لا بوليس خلقتها صافي خلاص ما نزيدوش نشطحو حنايا صح.